Bapasi ya bana ya Israel ayebi pasi ya mboka Kongo ekobonga kaka bakonzi ya mboka Kongo lutika kotonga na kocholana bopesa na makanisa kotonga mboka ekobonga kaka basali ya Nzambe boyika piko na lusambo Nzambe apona bino Kongo ekobonga kaka Kundi mezelonge Pona mabulani Betumekuma na tangu ya kulanda batangu na betu. Betumekuma na tangu ya kulanda batangu na betu. Tulweki mulokola kitulandanga zintsangu za Kikongo. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Voilà, tutondele benikeleka ba tata yeba mama tuluvutu difunda dia matondo bu mulanda kuleta kutulanda nga tuleta vakivovolo itata 6 cylindre yekuna vwekete evo kuna kimpozi tu bakedi lu sadisu lwa mpangeto wanzolwa tata Beni tululombele ndandulu ya kala yambote 88.7 la radio Télématadi. Tu yantikidi zinsangu zetu kwa tata Donald Trump savo president yakuna Amerika savo tata Donald Trump yandi weta salampele tout moyen possible mpasivo lu vuvamu lwa kota kunsieto ya République démocratique du Congo ikuna utavana 6 milliards de dollars mudia Koldor ya Lobito buna bika lwalanda detail za onsono weimambu meta akwendila. États-Unis d'Amérique ezeli kolandela na bokebi likambo ya accord ya kimia kati na Congo démocratique pe Rwanda. Samedi, Donald Trump apesaki longonya na ba avancé na nzela ya kimia kati na Kigali pe Kinshasa kolakaka investissement ya 6 milliards de dollars américains na corridor ya Lobito pona kosunga na transport ya ba minere kouta Afrique centrale mingi penza na RDC, Angola pe bikolo mosusu pona kobima na ba marché internationaux. Koyanolaka na mutuna ya mopanzi sango nabilaka asalaki na ba réseaux sociaux na tina ya Afrique, président américain Donald Trump atalisaki ete azali na kondima ya lobby elamu na Rwanda pe RDC ezala bikolo mosusu ya région. We have a great news, I believe, coming up with Rwanda and the Congo, and I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around, and that would be a terrific thing. So we hope that's going to happen. And also your administration will invest over $6 billion to the Angolan Lobito corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola, and many other countries. We're looking to do some nice things and keep it peaceful. We're going to keep it peaceful. Maloba Oyo, Ebimi, Mikolo Moke sima ya signature vendredi na Washington, ya déclaration de principe kati na ministre rwandais Amisala Libanda, Olivier Nduhungireye, pe Thérèse Kaikwamba Wagner, ya Congo démocratique. Na makomi oyo simbami na parrainage ya États-Unis, bikolo nyoso mibale, Ezu mokano ya kosala ete kino le 2 mai 2025, projet ya accord de paix ezwama. Bweba ete na ba réseaux sociaux, Donald Trump atalisaki ete azali impliqué pona kosilisa ba conflit na Afrique. Toko sala mosala esalama nanu te pona kobongisa
pe kotia kimia elobaki Donald Trump. Twele Boabu kuna Rome. Savo qui a le 7 mai 2025 benda bika siakala kuna Rome. Kadi ikuna bena sola pape wena vinga na nava fulu kia pape François ndondo wa fuidi. Donc le 7 mai ya yi mungonda itakuiza tetele wana siakala kuna Rome. Kanti luza yavo ba cardinal ba yingi beta sosa fulukio kiompa sifu ba kuma ba pape. Me dina feteza yavo nkumbu itatoma waka na kuna Rome inkumbu ya tata cardinal Fridolin Ambongo ndondo uvwanda nga kukinsasa nkumbu andi itatoma zangu lwa kuna. Donke nanga bilumbe takuiza kusentuala yandi lendele nanga baka chance kakuma pape buna kia le 7 meka kasitwaza ya mambu maonsono weisi mendila buna bika lwalanda details za onsono wei mambu meta akuendila. Sima bokundami ya Pape François ngonga ekomi ya boponami ya 260e pape ya Église catholique romaine oyo akokitana na ye. Annonce esalemi lundi oyo ete conclave to likita esengisaka ba cardinaux pour kopona pape ya sika ekosalama le 7 mai 2025. Wapi 135 cardinaux électeurs bakosangana pe banso bazali na se ya 80 ans enga bene critère bakabwani boye 53 cardinaux européens, 23 asiatiques, 23 ya Amérique latine, 18 ya Afrique, 18 ya Amérique du Nord, P4 ya Océanie. Mabungi Samia Maponami, Eko Kambamana doyen ya collège ya ba cardinaux, Giovanni ba disparaît. Nakoyoka ba médias occidentaux, katina 8 cardinaux favoris, na Maponami ya Pape ya Sika, Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain ya Kinshasa pe Azali. Na 65 ans, Azali présentait le cola homme fort ya Église catholique américaine, opposant ya Pape François, oyo alingi conservation ya doctrine catholique, pe Azali progressiste en Italie sociale. Cardinal Fridolin Ambongo, akoki kokoma 4e pape africain, soki aponami, ba italien mi balepe bazeli na Molongo, Pietro Parolin, 70 ans, secrétaire d'État ya Vatican, to premier ministre, au Azali numéro 2 à Saint-Siège, Matteo Pupi, 69 ans, archevêque ya Pologne, Andres Arborelius, archevêque ya Stockholm, cardinal Peter Thorson, ya Ghana, Père Philippin Louis Antonio Gokim Tagle, 67 ans, au Azali archevêque ya Kalayamani, oyo pe babengaka François asiatique, cardinal ya Hongrie Peter Erdo, oyo emoneli na ye ezali pe opposé na ya Pape François. Cardinal ya Guinée Robert Sarah, 79 ans, ye pe lokola azali contre réforme ya Église catholique pe azali contre célibat ya basango. Boyeba ete maponami ya Pape ya Sika ekosalama na conclave na huis clos pe bakangelaka ba cardinaux électeurs chapelle ya Sixtine, sans téléphone, sans télévision pe sans internet. Na ba critère cardinal akoki komi pona ye mokote soki molongi azui 2/3 à 90 voix milinga ya pembe ekobima pe proclamation ya Pape ya Sika, kasi soki molongi abimite milinga ya mwinunde ekobima. Boyeba ete na 2013 pona boponami ya Pape François basalaki mikolo mibale na conclave pe maponami esalemaki 5 fois. Wele Boabu kuna Ituri. Savo tata Gilles Banza bukena chef d'état-major ya FRDC yandi wayele tala ba blessé de guerre. Savo wayele bumina ba blessé de guerre. Kansi ba blessé de guerre mambu mabakuntelele kama yangi dikidiko tata Gilles Banza. Ikuna savo commandant di musidi ya 6e bataillon de blessés de guerre yandi wamenimana sa détourner mbongo za fuana zozozi beta kubafidilanga kidimana ba blessés de guerre
guerre batoma dia bwa mbote kadi ikbuna bwa zenga vo ba blessé de guerre ba fete dianga 3 fois kansi ba ubilumbu bankaka ba dianga kaka une fois ye bilumbu bankaka ba dianga kaka 2 fois ikuna tata Gilles Banza numéro 1 ya FRDC fue mene ye tumunu kangisa komanda diodio buna bika lwalanda mambu bweyi ma lutidi kuna chef de l'état tuti loboko na na mesa alobi alingi koyoka te keno bozali na convivre na minyoko yango na bandi ya liboso lelo na kangi commandant oyo abaza ko telema commandant bataillon pona nini bola combien de fois na tunie na miso ya bakonzi na zwaki rapport epa ya commandant Sekas Toele bwabu kwa tata Augustin Kabuya. Savo tata Augustin Kabuya bukena secrétaire général ya parti politique ya IDPS buka widi mambu momoma bimisi tata Jean-Marc Kabunde en tout cas kuyandika yangalale moko ikuna kayonzekese kelke ba membre ba IDPS wa vovelevo tata Jean-Marc Kabunde buketa kuiza kukinsasa buka katuka kukamena binkuti bikalwata byakazei yenzo ikalwa kidlampe yakatomene zaya kansinga kayandi kofitikuza bimisa mambu momo buna bika benomosi lwalanda tata Augustin Kabuya weyi katomene Nazakolo babo IDPS viva. Est-ce que on peut nous dire budget oye atonga nango château na ya Kingama puisque kama uti kamina ayaki ao na bilambala ataki toyebi yango comment expliquer lelo aux encourages non toka na malamu so ki lelo ezana kutoa bloqué aza juicer azalaka juicer na régime oya Tshisekedi mais c'est Kabund est égal à Nanga parti à rébellion à cause de Karim Minier. Kabund a eu des problèmes avec le président à cause de Karim Minier. Kabund n'est pas un modèle. Bon, on a un climat sinon soit en tête. C'est un péré. Oui, nous avons Matsaye et nous avons la ministre de l'Action intérieure. Puisque tant que nous avons la comédie sur 11e mairie, Bangaba Pekisaïga le dit non, non. Nayebi capacité à mobiliser naye. Botika sala biloko na kosala mpiaka na sakolo baboyi. Kozala ingrati na niveau wana eza bien te. Soki abimi eza te ke alonga ki justice. Je dis c'est faux et archi faux. Émissaire naye oya tinda ki poisson la pardon et pas mokonzi mboka c'est Moïse Kachiboui. Ndeko na biso ya Afrique du Sud wana. Accueilli atindie alobi na kozongisa lisusu buzoba na ngawa na te yebisa ye makambo nyonso ya mabe na ndimi yango Moïse ake kokutana na mokonzi mboka a transmettre message na ye tango mokonzi aza kosolola na biso eza secret te puisque tango namoni yozo manque respect pa mokonzi nga nayebi vérité mokonzi aza magistrat suprême il faut toyeba yango mokonzi asengi soki bolingi ko vérifier soki na lobi vérité botuna ndeko Jean-Claude Chilomba premier vice-président assemblée Yekundambu za ba membre ba parti politique Jean-Marc Kabunde buba widi mambu mumuma BBC Augustin Kabuya ba udiaka ba vovele mungolo ye ba vovele vonkutu Augustin Kabuya vovakena wa nakasala ndi secrétaire général ko itata bizimwa balola yandi wakuma secrétaire général mais yandi utanwani nakaka kimfumu kya ki secrétaire général yandi utabebi parti politique ya IDPS buna bika lwalanda umosi wena membre ya Jean-Marc Kabund weyi kasiri di répondre tata Augustin Kabuya mudia mvovo miomio mika mene bimisa miambi na kotala makambo oyo lobamaki weekend oyo na ndeko Augustin Kabuya Wazali Ponabiso, secrétaire général dessus à IDPS parce que Sika Ondeko de Obizu Munde Azali Kokamba Lingomba wana mais OP ba sakola ki na André Mbata lokola les plus piètres de tous les dirigeants ya histoire ya IDPS ko yokaye ko loba
mabena tina ya leader ya Alliance pour le changement honorable Jean-Marc Kabound kotalisa lolenge nini ye azumo mesano ya kokita tina se ya mabele makamo matali mboka makamo matali politique. Je crois que en temps réel na kolandisa sérieux oyo biso tozakala na politique, on est un peu mal à l'aise ya ko réagir to ko interagir na moto ya lolenge lokola Augustin Kabuya. Mokolo mwalelo bitumba oyo ye azali komema ezali bitumba ya rupture, ezali bitumba contre dictature, ba parti nyonso ya opposition ba fonctionner sans intimidation, ba leader nyonso ya mboka o bazali na exil bazonga mboka ekamba malamu, ba accord oyo ezako salema entre mboka na biso na États-Unis na Rwanda ezala ba accord oyo ezali koteka souveraineté te to ko brader richesse ya mboka te pona intérêt ya baike. Donc il y a pas mal de questions sérieuses et importantes au président Kabunda Lobelaki Oyo Augustin Kabuya est incapable de rencontrer et même de analyser. Autrement dit, il est député national. En aucune fois, il a eu le courage et même les capacités. Il y a cause de parole dans l'Assemblée nationale, même pour une question orale, encore moins pour une proposition d'un parlement. Yemoko Wana, en aucune fois, il a tenu un débat en français. Il a tenu un discours qui peut rester mémorable ni dans l'histoire de l'IDPS, ni dans l'histoire parlementaire, ou l'histoire de l'homme politique. C'est un piètre acteur, au tozaliko kebisa, pe tozaliko senga na bakonzi ya IDPS, au toyebi, lokola de Obizumbu, même chef de l'État, ba pekisa, moto ya lolenge wana, kozora parole en public. Twele buku parti politique ya IDPS savo bilumbu bilutidi ba yingi bakele sokusanga ba kimvuka kya IDPS nkangu wakele vovanga vo IDPS mpeka fete vana ba force de progrès pasivo benda kisoda kadi ba uvova kakaba vovanga yekundambu za IDPS tata Augustin Kabuya wakele vana nga malongi kwa ba mambre ba IDPS bobo ba kotele muki salu kya kisoda yandi ka vovelevo ka ba mwesi sinsoni IDPS ko donc benda sala kisalu kya kisoda mu kieleka mpasivo ba nwani na nsieto ya République démocratique du Congo buna bika lwalanda benomosi tata Augustin Kabuya bwei kavani ni malongi kwa ba mambre za IDPS bobo ba yele kisoda buna bika twalanda bazwa bino bokende ko servir mboka na biso bokende ko défendre mboka na biso sous les drapeaux eza boyete mokonza mboka salobi biso ba collaborateur na ye toza ko faire passer message et puis bondimi kotosa maloba mokonza mboka tango bozokende armée eza pona ko défendre mboka na biso oyo banguna balingi boto la biso na makasi tozonga na 1960 neti na époque coloniale bino bolingi tozonga lisusu baumbu ya bato bosepeli na apeli ya tata mokonzi ya ekolo mpona kodefendre mboka na biso soki boke kuna bokoyokisa commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi soni te soki bokei na musala ya armée boko défendre mboka na biso jusqu'au sacrifice suprême musala soda soki bokei boyiba eloko ya mutu te boboto lelo kwa mutu te bolakisa ke bino boza nouvelle génération oya fachi beton toyokani Tuena kaka kuna mbanza ya Kinshasa savo mazono muna mwini diambu dia kiadi dia salamane kuna nsiki Kinshasa kadi mumona voba criminel muna mwini betisa opere ye bantu muna ndambu betatala kaka kadi bau ba criminel bobo bakele ye masasi ikuna porte parole ya lusha zangu dindinga yota lomba kwa ministre mya intérieur nkiki bene keta sala mudia kitisa insécurité ya ngolo yeka kuna mbanza ya Kinshasa kadi mambu mumo makelevanga manga mumpimpa kansi makumi ni mumwini ngemba diambu dio dietivana wonga kwa
ba Congolais bavuandanga kuna mbanza ya Kinshasa mumona vo fulu kivuandanga president de la République ye mfumu za mpila kanchi ba criminel ba kuminisala crime yau muna mwini ngemba buna bika lolanda porte parole ya Lusha Weika Vovele. Tozali na pasi na kanda esangani ya koltala ndenge makambo ezali kosalama na mboka bazali koyiba bazali ko braquer batu en plein jour ba magasin ba boutique ba shop vraiment na pete nyonso insécurité toyebaki ezalaki makasi na butu et puis na ba guerre na ba zone eza na ba guerre mais na Kinshasa na Moi batu baza na manduki bazali kokota na ba boutique ya batu na ba shop bayi ba mbongo vraiment en toute insouciance na facilité nyonso ezali kolekela biso tozali ko comprendre te babandaki na makambo coup de poing oh ba kuluna zéro kuluna tout ça mais lelo ba opération nyonso wana ekenda wapi ezalaki juste ba mesure moko elakisaka na barosala donc to bengaka ezali juste pour na besoin de propagande ou ezalaki juste moi populisme moko boye mais ceux qui bazali kokokate ils n'ont qu'à démissionner parce que là on n'en peut plus batu bazali ko futa ba taxe ba impôt ba nini tout ça mais en contrepartie le gouvernement est incapable ya ko protéger batu na moi mais c'est dans quel pays nous sommes? Twele bwabu kwa tata Lac Profond bukena muntu wa droit de l'homme. Savo tata Lac Profond uvuandanga kuna boma wena muntu wa droit de l'homme antuka keta yangala lako bonso province buyeta kuendila kadi kuna kaketa mona vo president ya assemblée provinciale kwa onso noko na kwenda gouverneur yeba député ba yingi beta kwenda landingi kaka gouverneur diambu dio di convene kiadi idio keta lomba kwa tata president ya assemblée provinciale vraiment ka sala salukiandi mu kieleka kalendi kwenda landingi kwa onso noko na kwenda gouverneur yandi kafete kalanga kaka bunabika lwalanda tata Lac Profond uvuandanga kuna vile ya boma zangu di ndinga na kutala mutindu kena kukuendela politiki ya kizunga betu ya Kongo Centrali betu kena kumona kitombe na ntwala na ina meta adila tomosono ya kizunga ya betu parce que betu kena pouvoir législatif yina ba député provinciaux kele na pouvoir ya kukongudila mbote ba action ya gouvernement provincial dans son ensemble to ya gouverneur en particulier mais kasi yake na kupesa kiadi na kutalaka ke betume kuma mona ke ba député yina fwana vuanda na Zulu samu na kukongudila bisalo yina bame kuma bao neti ba acolyte ya tata gouverneur meka kuenda kisika plai nkango ya ba député melanda kana yanda awa na boma bakuza ka lancer bisalo ya mwa njila ya saiko ba député provinciaux na président ya bao bamekuizawa maintenant betikena kuwa tata gouverneur mekwenda na luozi nkangwa ba député melanda kana ande alors betikena kuvisa diambo na mbotembo TV yamekuma nini ya wina bakeno kuzona ku denaturer lokolati ba pesa impression sous prétexte que cohésion provinciale que plein avait cohésion provinciale il faut que batu yina kena kudiriger bavwanda na capacité ya kukupika nkango nyonso ya Congo Centrale na ba territoire nyonso yake levé que pouvoir exécutif na pouvoir législatif bameka kuma bao neti chimba na njuzi bavwanda complice na kudiaka mbongo wa province nde ya wina bakebokila cohésion provinciale yake plein ave ba député provinciaux betume bokila beno kubanda na président ya assemblée provinciale nini ina benu kena kulanda kana na mambo meti adila politique sécuritaire ya tata gouverneur to ya gouvernement provincial parce que insécurité na ba ville ya beto na ba territoire yamekuma problème awa na boma chaque jour ba kuluna ba kena kuseme insécurité ba kena kukotila batu kufu batu kukuluadiza batu na matadi on apprend du jour au jour que ba kena kukotila batu ba kena kufu batu alors que Parlement provincial faut na télé masamu na kulandakana gouvernement provincial en général pe gouverneur en particulier
na ina mete adila politique sécuritaire ina bakena kutula na place samu na kutanina nkango mais malheureusement bamekuma bao ba acolyte ya tata gouverneur mambo ina fwana manisa et puis betukena kubokila na nkango betu sangana betu telema parce que kana betu kana continuer kwenda bulaka maboko nyonso ke ono cohésion provinciale parlement na exécutif bakena kusangana bao bakena kuzinga bao mboti betu ke exposer na ba yimbi nyonso donc betu ndeke mona pasi katuka na vile ya Boma Gabriel Makiese Lac Profond Ntwadisi ya Kimvuka ya Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et de Développement samu na radio tele Matadi Yekundambu za tata Edgar buka widi mpangi yayi yakuna Boma mu mambu mumaka vovele yandi vovelevo en tout cas cohésion provinciale yandi yaketatoma yangalala bonso bubeta sa collaborer entre gouverneur et président ya assemblée provinciale savo ye assemblée provinciale kadi ikuna mpeketa monavo bisaludi mwe ku province ya Beto bi yantikidi buna diambu dio diaketetoma sikisa ye yandi diaka vovelevo mu diambu ditadidi vo président ya assemblée provinciale bilanki kalandi ditata gouverneur ku Luozi ikuna ka vovelevo diena kwandi yankinzi président ya assemblée provinciale mulanda gouverneur kuna Luozi kadi président ya assemblée provinciale yandi vuilu kuna Luozi wena musi Luozi donc kafete landa vraiment gouverneur buna bika landa tata Edgar weika vovele vraiment tout c'est plan maramboué quand la province a cohésion provinciale où il y a député na gouverneur ils le remoko ya bien parce que ba fouille na ngozo monana donc c'est un peu ça na utolanda munde kona biso moko ya Boma lobi que non gouverneur azokendo tambola chef président ni président assemblée komindeti kolanda landa ya employé ba terme moko boyema du coup côté Luozi ceux qui président assemblée provinciale à Kenda qui c'est normal fois que ne parce que on est un secteur na kuna nde va voter là qui yaza eli akuna donc pour ce côté là et je pense pas qu'il y a un problème mais ce qui peut-être que na va de sortir mususu on a zo sala razo landa ce qui de l'autre côté là cause à la moi mabe mais pour na Luozi eza eloko moko ya koka moite pesa ya gravité parce que on est un secteur na va voter kuna. Et donc, mais du coup, nous, on félicite le gouverneur pour notre bloc, on a cohésion. Ils ont salé maintenant, député, vont tambola et longo. Mazono kekele kia lendi vers 16h kuna ndambu za Kisonga aksida ya salamane kuna kwa kabinyo yoyo ya tukidi kuna Luozi munakati kwa kabinyo ikuna mpe kwa keleye bantu bampila mumpila ba lendi tata gouverneur kuna Luozi mebuba lueki kuna ndambu za Kisonga kabinyo kyokyo kya sele accident ye bantu bole ba fuidi muna kati dia kaminyo yoyo bantu bobo nkumbuza u itata pinda mvuemba ye tata gize dia wakana ibau bamene kutu sisa diambu dodo divene kiadi kwa nkangu buba bakidi ntangu zozo luzaya vo kaminyo kyokyo kya sele accident kena kaminyo kya de GRKC me bantu bobo ba fuidi muna kaba salanga kwa umu de GRKC ko savo nata kwa bakuba neti mkadi bi fulu bya kele fioti mpasi muntangu ya mvuvutuka ku Matadi ibau ba menti kwa umu na kaminyo ya DGRKC kanchibu ba lueke vana ndambu ya Kisonga ba u ba izisala accident ye bantu ba yingi pe ba mene luala bankaka ba mene toluka 88.7 La radio Télématadi Matadi. Voilà, ivava tusukisinizi nsangu zeto lulanda ngazo chaque jour munawola ya 18h30 ye rediffusion chaque jour munawola ya 10h juste muntu luvene zinsangu zizi iweno mpangi wanzolwa tata 6 cylindres ye kuna vwekete tu bagidi lu sadisu lwa mpangieto wanzolwa tata Beni
tululombele ndandulu ya kala ya mbote ya kinguzi kieno kilutoma zolanga kinguzi kia radio tele Matadi. Bakonzi ya mboka Kongo nutika kotonga na kocholana bopesa na makanisa kotonga mboka Kongo ekobonga kaka basi